ko kore ke u huwhanga mohenga hi talamalo whanua ka maanga hi talwhatapu kutombe o ku whaafatapu atu pa mihi proklaman ka ata mo whainga maari e koe ni ki o atuai e tau hatau ki proklama ki he tau wha o koe ni
Happy New Year te ke motolo ko tabe mo mui mai mo fa mata mai tau ngai po kalama o ku ate tala mono ke te motolo mo tala pena mo ma o ha ta po mono ia mo fia fo ke mo family I he taun ko programa ko ni fa hokka tu ia pe me tonga pe ai o ki lere mai ki kolo ki for course o ngau aki ai fo iloki ki mui ai o ku ia fuke ki starting yo tu hen o ngau aki ka tama ko ni kuna ngau ko ni varkosi pena ki ha ki ai ko nga ke mahino pe o ku e lava o ikai moto ate polo kalama te moto ka pa o ia ha palo parem pa mo ki fa mai pe ka lava ke fa ngau ki ka ko tu pe e ngau le pe ta interneti lo tonga ta polo kalama ko ni e fa hoko e ia ni tem ta foko fia ke ta le ai fa fonga pe ke ki minister por smalo ko Paulo Piven Pical ai aku mai heni I he hoani ki fa hoko te ta polo kalama ko ia ni e piniwe tu e Piven pe malo ngau pe mo fa hoko ngai fa tonga mo fe ke Piven ki he kamataanga ko ta fo ko ni Malo pisolo to malo mo fa mari ko te piki u fa te tapu oia oi vela kai ke hato Danke koi io ko le somre mo le pehe ke la vai ta programa ta aku fe tu ta ki mai ki ka ta pulu e te fia ke mau ta pulu e no heng o tupunga e fe hala ki palani os mai pe ki mo ta ka upege ki malolo le o a ki poi ne ke ki panonga e ko vi na ki ta ki ka ta pulu ka ko fakare nai minister police malolo te ke rivoki e kutunga minister son te ke fakare ko be aku mo osko to be e osko ko ne afio be ko ne fakare no ne rivoki kutunga minister as of today te ke rivoki e afio e ngai kutunga minister lolo tonga ko ia kai ko me ke he fili hoko ko pepe pare mia mana toki announce monite e kamata ko avai pura ngai monite que tal fo que osko ai fili pe na ke ta proclama mai ai he foi ba mai ko ia ki malolo ai ko wakai fo pe ke lahi e kakai na tohi mai pe vai ni ko e ke mai una fie una muy proclama pe ni ko e ke pe ia ko ha ko ke te le proclama kana talang pe kana tol ko lo tonga tongan e he taimi ko ia pe ko ki taimi malolo pe ka ore ma ke to mahino tu nga tau ai ka ko nga ko fai ka mari ko he ahoni o ko pehe to don ke fai to fa no ke te ko ko nga ke ta ki time ko na nga ta proclama fa muy ko ta program fa muy ki na ta ngata pe I he a falaite pe ke pe tonaki pe sapate pe fa ha ko fili ai na kai pa ta te foki mai foko fai ta foi proclama ta hai pe ko ne o si ko ia pe ta malolo ai o wa o mai ko ki ahoni ko tu pe na ma o malolo le pe ne te ko ne ngona la pe ngai fatongia fa hoko ka tu unga ko ia ko loto ke fatala no atuai ke nga ke te foki pe ke tu unga ko ia o ku ke ia pe ai kakai ko wakai fo social media ku nau o ke fe hui pe ko ha me na more ai pre anga kakai ko tu malo ko ni o hoko ni ko issue la hin ga na tol ai time ko pare mi ai ka hata na fili he kakai moi pare mia hata na fili ka no pe ne o mahino pe ia he ke program foi muy na ke fra ha fu ki ai antilo como hanga liwe lao I fare area ke fili ai pare mia me to ta fitu pe o ku enta to le to wa no I fare area ke fili mia pare mia hange ko ta la lo tonga ka ko ni tu ko ia me he fili ko na mo fra hoko I fare area
o o mai ke ahoni o ku fe anga ho wakai ke fie mari pe ke tunga ko ia pe ku te ai ha o pe te ha fainga founga ke tapo mai nei pe na tonu ka fili na mo fa ho ko pe kai o tukuangi ai pure anga me to ta fitu ko na fili ka kai ka tata ki da tolu taha ho e ki no pele ko ye sol ko talo e osi ai fili very peaceful of it ma du na o pe pataki program tau o ke excited pe au ya e mafuri ko e fuaka ana osi hanga to e kakai ke mo fakau ke pare mia lolo tonga hango aisa ke ka hange pe ko fatala no he tapolo kalama ko ia mo tanga hi polo kalama ko kimua na fongo ya pita uia ai issue one hoko o ka pe ke ahoni o ko ke no pe fakau pe na fe fakau ko ai sake he hanga ko no fakau ko osi he loto la tatao ya loto kolo ko fe mau ya ke ne to e pasi pe to e kati pe to e saiti pe to e lere o ne puno ve polo mi hifo foi polo e la tatao la fe no ko pe na hanga fe ne ko ga na ke ne pasi ke ka wen sinia e ko ta me na hanga fa to ngai i hanga fa tala noa o uhinga go to kua na tuku ia mo Isake mo Daniela Kitua na mau o raki campaign i ke pare mia solo kapa lava tahape foi to tahape ko fe ma ke to ua me to ua no go go fare area pe ko tahape me he kakai ke pe to ua na fakatala no ki ai ke pare mia Uai e whakau pe waha ku campaign pe waha whahinga o tu ke pare mi a Daniela e whakawhiti au me whare are o ware la ia o pe na ma whako tu hala ke ia haki foi ke me ka whaaki ko aku pe te upe he pe te uki whana pe ka hataha na mo ka peri pe ke pe ka peri mo nu mai ka tau te ke ai o ta ke pare mia ko ga la mau au pe ko mo are ke pe atu mo no mai o tau ospe tau firi tau te ke hala ke te foko tu pe te pu aki pe te faka kau ke fa me pe ka o vale e whanongo hake o whakamatala nei o hake e tonga ta wha tamwe nau kau pou tokua o mea ia gogo nei whai pa ko huinga no tu magi tua e solo ka parte ke mau pe a taha pe tu taki mai o tala mai ko au eni na ere ampehe ma piveni ko whawhisia he kono huinga solo he o ko kei no pe whakakau whakatumu ko me go na uinga go pe ta nei mahal na ka foto tu pe invisible he na kai ke aha lau mari lava ki pe sio kita pe o kuivi mo tu ku ngata na ave ke cabinet ya dai ke to ya ha ku foi ha ku to rethinking anga mo foi le mai ko ya ko kapau te ke ka Isake ko ospo e firigo petu o ia fata ana ki mai pe ka u fo fa ka kabineti alu he ko no winga he na falala ke mai alalo ko e fa poto ne afio he ko no winga na ikai ke mau me kabineti mau tolu kai ne ne afio ai na uloto ke falala ki ai wangi ke ne afio ke ne tokianga o vete ki mai pe pakalere i mai whainga mea pe kai oa puputu e te COVID o tau whānoa ia holo
hangi ni ko nei kai ke whaka hangi nei kai ke whai mōne mau ngā oe ai ko me ko na ko ngoi lolo tonga ene i he lalo kolo oi fu lai patao pe ko anga ko na ko falala ke mau ngā oe na ko solo ko falala ko ke fili tonga ta fitu o matunga ka ge to alu ki hate ho o to o tu to pe to fai ha campaign a alu ka holo fai ha le a ko nga na falala ke ko awe na fai na fa mai na ma we ai sake ai foi falala ke ne fo tu fa poto pe tu wang ele wa ke ibi oi tai ha mai ke ne hanga ia fa no fo ai nga me ko fai puputu kana o vale o pito ka hanga fo ko lau na hanga pe ka kai pe na hanga pe ka kai e solo ki mo ko pata programa e fo ki mai mi Australia o te sio hi fo ke hi wa hosana mo hipi ure ai kai na no fo pe ya sa e pare mi alo tonga o tu ina toka mai pe mo amana ke ne afio toka mai pe mo amana ke kakai ana fa ho vale pe na amana ki pe e taha pe ma tu ina na ure pe ke e tablo o rock program pe o se fili fare area taha pe ai nomination ni pena taha pe nomination ni a mai ke ke fausi ai ko pe wa nga go fa kau o ke mo ta fu pe o ke fie o lo ta ke eke kia Isaac hangaton pe ko fe time na fa kau ai o fa kau o kai ke fa la nga ki ai fe time do ya pe ko fe time na ni fa kau ke ne lava ki au ai no fo au e fa nga fa pe ko no moni ko fo mo ko ya ko tu punga mo le pura na fo mo ko ai ko na o tata puri ai kembi asasi ke o te na te tala no na ta pe turi leva mau o solo tale o se fili pare area te ke ui to tamba not once ke pe ka ko au o si pe fili to brelulu o wa fete pompong falaite ui ha fata kana ki mai os mahino fili ko hai ui ka ai na urea pe go suata ke ka hu fo mai go now ia mai purere faka kau very genuine au bito ai au kore ki ai tamai pe io to kali bo ne mau mai pe ka tamai tai o ta ko ko feta ka ya to go ya go si hu ka we si dia pe ai go falaite monite ongo mai ka o fai fo ta ya monite pe ai to pe falai ai go to pe ul fai fili lai falaite o ala pongpongi ke ui fa ta nak mai pe ka tawal ka ho ka te monite go fano nga tau go fata na tolu ko tala mai ko tuku o ku pe mo o resolution ia go he na fata go ke loto ka hu fo ka no fo ka go po fe foi time ne hu me ka hu fo ke cabinet o ilo ai o ya na foi tu fo ka ai ko okay ta la fili ka to pe fo go pena anga fe ka mantu fo ki ngata ene hu ko na holo he ko men ko je hu ale anga fe ke hu me ka hu fo go to go me fili to pre lolo ka te ilo he ka hu fo o te na lava na ke fa pa uia na hu me pena to ga tu fa ka tu le to e wa ta po to ta fit me ke kabineti ko ai go na hu ga mo ko me ne afio ke kabineti o me fa na tula ko u me yo fa na tula papa na pe he ma rak fa ta ma fa ta he wike ko ya pe a sia toi ma fa ta hamu si solo ko no fo fio no fa ka pe na e anga fe pa nga dai to alwa ta uia he e fia moni te pe ko wala tu ke u
report ke pare me fe hoko he lulutai me hoko he Interpol go e fra mama lai ta ko o ke pe fe te pe ha fra ta o tali pe to pai ele go da o fra ta na o tolo ai ko fra mai hatai mi te ulava ke ne hanga nge o vete ange foi fifili go pena anga fe he ko hono moni ka pau nei kai ke ne fai me ka pa ne kai ke tu ye engineer na mi pare mi pe tu ai ko lau na wa pe tala ke ko ha au ye pe minister e kon dola hi ma jo ko cabinet kon de to na to ko si na ma to si pena e ko ha ku ya na angarivare ne afio ha fei like cabinet nei ko ha ku ya na uno fa na muy apito e mau fononga mai ko kombe pau pe tali pe au ya ai appointment ni ko nei ai o mai ko pe ko stio e ngarivare ya ke o siang e me apa ka jo ke ka ko unga ko na fa ka kato mai me tua sai os e fa ko ang kau kapau pehe ke sekiwa ene posisini ke uitua fa pe kau kai fo kai kamu fa kau he me go ni sol hai winga ne kau mo e watata hai winga ne kau mo e watata no to kitua ko tipi e mai kapau na go pehe na sio mai ho awi o na wanga pena to ke ma ka wala mo ko te loloa wangi una pego pa se o winga pe ka o vale to ki imagino ka te au anga u mea e ko ni ko mea na pe ma to na ma vahe aku ke ave ka to pe mau po ka to ka fa fonga na o stala no ga he os ai fili ko ku koranga na tolu mo o pledge homo support ke haisaki o e fata hos ko me bena utange o e fata hos o ai ke conditional e ko me ago ko ko me ago e totonu ke ko e ikupe ka ko ko winga pe winga ka mau winga ke mavahe me fainga mindset ko talu me wana ngo fulu ko ne o si pe fili ko me be no foi uto ka fa foga o fata u de ne foi vote fata u ne foi vote pe ko hai foi ai pare mi te ne wa ai price le re ne hosi ai ko sio go no fo pe ko ke wa tum e ko no se ko me ai no molo me ne hange ne os expect mai ka kai go halai ka ko ne mafuri go pate ki au go foto tu pe ya o tua o wange go tu mandu tau ko foi fe au ia o ku mahino favorite o anda to ki ni o os mahino ko sma o fai ta ko me ka to ki ne wini aki ka fa o vale o foi fa o pas o pe to pe ki foi ka ko kuanga ko e ne o ka to e palparema pe ko e puputu o koko e ngai au ni ki au o ke tuipe o e ala fononga pen o ku tofa mai vai go fata no go invisible head kai te ha go iwa ala fononga pen tofa mai ke tau fo ai mana go ki lua pe va ka ke tau te ke tau sio ke me go na go a fo ke ko no moni kai pe ke o ape ka ho go ke no pe na ma pai ka mo tonga po mo fulu polo go a takuilau e ko maulele mai go ni mo fe mo kina pe takayole pa sini hati yo te yo la vinga mari te yo takuilau
Peo ta pa ta pe o kwa pe ke ha no ko ke fa tum tum pe. Neongo e ku fia ai mafuri ko e waka ka ko ke at the back of my head o ko ke ke ia pe u fehu i te ke tali ke u hinga le anga u hinga na tau so ko ta polo kalamba solo he falaite pe atu fuke au pa fat batu na ke tala no mai ko to ta no fa ya ke to ngo fu fa ya fa ta bo pe ta foke pe o furi ki atu o kui kai o fa no to ta no o e ke ngo fu o foi ai no ai pe a ki au kai yo ne kai yo ke para kuri te au me pe te fika ya me ko nga be furi ya to tala no mai ko tala no me foke he tai go mai no go ko si lo to la ta ai ke ko tala no da he foi fácil que ensinia el otro la intentado ai ko foi firi pe to ya ka ko ni pa tangata futa falaite ya wala te va ya ke ki ospe ko ya pa ale ke ki cocktail pa ma va ai ka nga we me high commission na Australia o fetaula ki ai pa boy ke ka fa fonga ke he pa pa ho mai e fai mau ki tina he toko naki sabat fir pare mi ale vai moni ai ke mi go a fa fanua ala toko naki o tapul ala tapul o ono mau ki tapul man ka oi nei na to mui wa matu ko time fokenu okay alu we u halo ai ka umea o ta hai ta mo ai tina ko ni ke na lava ki fa pa pau yang e na ko mo na ko palot o to mai leo ka fa no pa te to mo ka ka ke o hinga ia e kono nga e na to ia mo tina e ke mi go ta tama he to kon pare mi to fa fe yang ia ai ko fo fa ta ia ai ke mi go ai ke na fa fe ga to kon pare mi a Daniela Fusmalo e via to na ko ya ka ko ni solo con men go la fuga ai fuga ke alu fanongo ke ne tali mai u fe hui go ngo an go ke pa la vai kai pege alu ka ko ta fuga ne na o Daniela na u hinga pe ai e wa fe wa tolu mau ki hiki ha pe ko he rock for voti no confident pe o expressive fa go ni ka pau te tau fili ha pare mia me he toko ua no kwa yo nga me mau ki kulupu me toko ua no o e whafonga e wa tata o whalala ke hoko e tau pare mia he whaka kau aku ke pure i le whonua ke whaka mao popo mo e tau langa whonua ka koe tahaya ne ngahi nau pe he kusio kene he ko au foko e tamalau ripoti au pe au ko ilo pe fale mando ko au e solo na kulaki i tuku aki e kau whafofonga e tailau ripoti ko hae huenga ko ilo e nau tailau ripoti he fotunga e nau malanga o mahino wage nau ilo e kakano i ripoti o ko ulawa ilo i ko ngahe ko osilau ia iau tama pene taha nau na hanga o whakapapau ene mateu he lau ripoti wai kaimia solo ko ki aga o ka pouri ke lau ripoti ko have po sino pe o maka i pe ngai pesi mo ngai mea ke tuku ke u toki lau pe lo tonga pe ko tipeti o fa o vale he malanga ia to ai wa tata pe hanga o anga e whakapapa, ko kuinga, o peisi pehe ngā ue, hala ke matei maheni ki mua, ke mawhinga ue aki kai.
ka koe taini ni quality si o ki once o kune make a decision he make a decision ko ko he pule lulu maki fuata ke matala noa lele ke issue kai ke ha ke pehe kai ko atimi ko anga fo ke fo ke ka kai dola ina de ton ka pa na ma Epstein Mawaya ka pa na ma Epstein kai ke malanga e mahuinga oi fotutu fo wai eu toi e popo a se miska ke fafanua te be ka fane ai na mi e nap na to ta hawa kai a me pe ka ko nga vo kai to na kai ke konsika uya au mo tanela mo ngo fulu mo ko pe ko ki kulupu ke o hane ko fafanua ko ni ke hanga na ku konsika pe mau kabineti ko e mau kabineti na kai eu te pe au ke te novo o si o covid ka me pe si o covid ko he na yangi pe nga we mo alu pe muy pe e ko fa kata ki foki e mau fa si taula pe mo ka u CEO mo ka u nga me pe ko tang o kabineti ke have hono toho he to kon paremia ma tu ko paremia ai ko ye tangu tu hesea o tala no at ke well pengi ko Asian team ako to kon pere bia un anga angi mau tol go ke fai nga we ke faka poto hono fai nga we faka ma po ako ta quality na ku sai ia he tamsi ko fala la anga e ko makipo tala no pe ko he pule lulu he foki ko mi e folau koe ma akuri pe koe kemi ko ai ke o kune tana ki mai lau mari tau fehia pe ga ke lava halanga fonua koe ma akuri pe ke ma hike ma popo go ga fafanwa me ai ka ke matoi tala no mau pe toi to ta pe te eke ki ai pe te ne toi ke mai kau fe papa di te alfa sake ke toi pehe e kono ai go ta no agua o so ta programa fala te pape ko fika pe con ngata ta programa ka ore ke fai ke te fa to ta no e pehe ke toi fili nga ua ke toi vei ua o mai vai fa afe po fala te ke to on bare mia ke alange fa ki he tina he tonaki he time ta tau bena fa mau go e fa fanua ke mautina he tonaki ako ma wala ko ya ko puhinga ta pe wa lu aku ya ke si ange pe ko ha anga tu go fika ko ala to go ti ai o wai to ko no ka fa fonga ka kai ku fa ta go ya to no go ya to ko valu aki mau os mahino mai me fa fanua ko to ono ka no pere solitia ai to ko ta o ke o kangu tu he fa pe to ko ua o os mahino na unu na wa ke mi ko ai ke o si o vo pe ko matai fika o smau o hare wa fai kai o seni takai holo ke ka fa fonga ko ke nau ke uhinga he ko uhinga e nau pipiki kai ke ha me ke he ko uhinga e nau pipiki pe ko uhinga ko hos kana uhinga foki ke vete ke fainga fakau ka lava e mau o hangeha ha taliu mai pe vaka fotutu fo ka te al pe ko ai mahino go ga nau tol fra ko me nia e ta he fa ta e mahino go he poto naki o tatau mai engineer ta tu ga ja se fa le alia ka eu to fi se a mo ngawe ke se a ke te fra ta ma ha foi vote
Tôi tatau mai mo engineer ta ko tu ko da TPM ma ka ba fe TPM ma pe pa fonga e wa pa tu ko tu ya. Solo te mana tu ta ke tai go tawak ya tangata. Kai ko matapa pe no mate. Kai to aunga kai to ha na moha ki holo pe kai te au. O whaka ilo ngai ko toki ai mata ilo ka kui kai ko koloa. Ka kui kai ko koloa. Toki ai me eta. O tau whanonga me taimi i tāniti. O kui kai ko koloa. So kai nau toki a gea toki vete mai o mea. He poto naki. Ai whai whiri he sa Monita. Dai. Kai te whetutaki mai ka au hanga tonu me paremia. Kai whetutaki mai nia me he kau pou e paremia. Ka koe tokon paremia pa mo whawhonga tōnta pua. Koe hangeha mosi e telefoni. Ai whenga koe e paremia ke tala noa ki a kinawa. Au peke he hengi moni te ke whaiwhiri. Kai peke na to e tāria telefoni. Ai ko ne osiko ai ko ki au osiko e falaite osiko e ta programa falaite ko poto na ki ko e fama popo ya ai ngai i voti mga popo ne lokai asa apate almato lot kana ke file bena to fa ta hosi venga te tu ta solo kono moni I don't know why o ko ke ilo pe hai fo tu ai o tu ai me go ni ka me pe go ilo i o me o khala me o ton di cartes pe ko hai o pune fai pe to la ya ne pe ka khala ka to la ka khala ki hala ai go sio ko complication ko timing mana tu ko tu ko ki la ya kai ko hato pe te ya te fra vive o pa ko ai anga tona pe ke pare mia ko di pa mai ure anga ko da sa so vale ni na e tu ko na to ki to ki au o ku ngai tu ki na fai ke tai fa poto hange ko no fa tau ai va puna ko lulu tai o ku ke tu pe o kai ke pe ke hoko e foi mafuri ko ni pa pe ni lili wa me ngoni o rewa ko na o mai na to hatari ka pa na o ma hatari fa fi mali ke fa mali mo o me hoko o tui ko mama ni he tui e sol pa ko anga ni fa ko wa ti ko ko tala no ko ki he righteousness pe ko ma oni he definition ko e ka isileri ka siu ko fatala no e pe ni ko me ko pe ton ki tawako o pe ko ma oni e ka siu ko tangata o ku to o fitu tu va ayo o nau pe o kai ke nau toka ke to he ko nau na tula ka ko tu ko nau yo fai taniti ete hinga ete afe ete humu ke kave ho to lau mari ke te ki kiwi ka me ke lele pe ko tau mo ono hao e fonua mo tanga to ka pe ai go sio o na tula pe tanga ta ke fehala ka ko fehala ki ko hoko tu ai pe pa ka ki to fa foki o me go hoko ko palo pare ai ki au na mo so ang pe ke pare me go ni e ko ke va ka tanga ko ni pe mo ni afio o pau ka pau e ta foka pe ne afio o to e whakapoki mai nau toro. O i hane whakotuu atu. Tae, o mai ha whakamatala le lei ke kakai, ke maka tuunga. O ko tui ho haalahi kakai.
Mandoi na ukau he ko ha go na ku mahino e au ia tunga wai fonua pe au whakahoko ki ai. Hen tolo koe whahai koe e ne awhio pe mai pilinis ka launi. Tuku mai whahai ka kai ke u whakam, ke u whengau ke enlighten ai issue tau whikuki moia. He tāpe tau mua ko hao moi ki whare area, he pule i lere fonua. Pia ko ka venga pe na alu moia ko wahe ngā kai te aha mea ka, ato mea ke. Aia, koe ho haa koe kakai aho nio peheu. Tuai, tau moni peia. E nai amanake pare mea ke ne tuange mahewe. Krismasi. Amanake pa mo kau pawhonga pare area. Ke nau Christmas lere i mo nau family. Pea oseni au e ki whaos kau. Hala. Ki au e solo ko meni ko whaetano ko i ki ai. Oku koe hanga ia ngā ue, koe aho ke mamahi, aho ke whiawhia, aho ke te tō, aho ke te utu, aho ke oku. Te neongo hange mamahi, pe oku puputu, kai ki au, oku amanaki au ka mea kola merie. Whiawhia ue, matoi na tau sporokalam pau pea, katoa e umea koe ni. O tui e mai alalo. O tu he konisi tone. Ko fo tu he pare mia. Pe whakanofo e ne atia. Aia ki au he whakakaukau o ia ko pau ke na consult ke na whelotoi. Pea ko whakailonga ia ha foi process. O e ku melie e whatonga i koene e loloa koene. Koe koa mea whatahamhamu pe. Ke pehe ke paiti folpe ai fotu e paremia. Pe paiti folpe ai whanoko e nafio. O kuna whetala no aki nai wholawa te ai paremia he tūsite, pompou tūsite. He ono e mato. Taha peia u whatongia ke ne kumia ai lotolerea e nafio. Te ha. Kabinete o kune whotutu. Au ke hon teke mawile matore kabinete e son. Koe ne whakatala noa mai o mai ne ngahi viu, o ate mau ngahi viu. Tanga kai ai. Kai ke ne pehe mai e koe mea e ai. O tau kau ka atope mo mautolo, ko mautolo in koni e mbio mau kau, mo mautulahenga mau hoa, i ho moho. Pe ko hai e kau ai. Kaki au, o pehe. Neongo ai tuai ai whanof whanof ai kau minista. Ka kou pehe koe mai alalo o lavenga maari e ia. Te lavenga monua e whonua. Ai toi ai foi tai mensin. Mantui solo nai kai ke whakatokanga e mea koe ni. E nai hanga pe kakaia. E na nau whalala na toka akirisi. Matui ko foi liliu ko ni ko tangata na fei lau e pu moana vavare fononga ko ni o akilisi na falala ka kai ke pa kai hangi nei ko ha ni fotu tu ene fotu ke na fio hangi nei ostali be ka kai pe tali be ne afio kai ke to fulu ko ya isiu ya ai ko ta fe taula ko mo ya ha ha Kake whatonga e mea koe ni ka takitala noa he whaitai mensin koe ni. Ko tangata eki koe ni ko akilisi. Na ane os awe aia ki he palo wharema koe ni. Na ne os lava ia si o mama au mai ke palo wharema koe ni he whiri e paremia. Ai ngou tau whetau laki moia he aho ni. Pea koe ne whaunga koe ke ne hanga o avoiti. Ai whahinga palo wharema koe ni. Na te taka ia he motu ko toape. O ene wholau ki niwa. Whai e ne malanga whapolitikare ma ne kempeini. Hakau whakapopong. Ke nau tui mai te nao mai. Ke pure i lere whonua. Alui wawau, alui haapai. Alui e ua. Hawa ki tonga tapuni takai he uwa he ngā.
Pea uhinga le vai la pe mai na ka ke me pare mi a gris ka ko nga ko na woti ka we fa nga fa ka very backward he ko no uhinga shine a gris o no fatongia na ne fai he ko me bene he ko tai mo ko nei ai rock fili pare mi ai ko a gris ko whakarean ko nei o mai ko me ngai ke mi ko ta ka ta taina ko hingo be o kirisi mo whakapapai ka pai te kai ke o mai hingo ko pare mi ai te na foto mai na dole na pare mi ma tu nei ki foi tai mi nei angi nei ki pe ke ora ka isa ke ia kai ki holo mo a kirisi ka mai popo ho ki o ha ko ka ta na pe na dole o de hu pe isa ke foto na po na te ko nga o bene foi posisioni ke na kontesi na to ai ka uhinga ni kala noa na fai a crise ne ho moita sio mai ko ke penes ala la pe kai ge mal na te fala la pe mutu ge mai ko ke foi malolo a crise hu mai le pare mi ho ko po hi o ni hu pe te tanu pe hala ka fo pe ko na po mai ka haya hu me boga sa sova ya eu fili be ka minista e ka fa fone voti me ka o ha we pe ka ko winga go ko hanga go highlight me ani ko fa poto ya ke tau o atu pe ha fu put tau pe ha fu tamapua ke minista ya ko je hange ni ha tau tufa ko loa ko fatongi ya ke na mai ko ui ko lele e fono am lele ka kai ai ko na fa la u ko a point ai me pa he fare area ke hoko ko minista te ke sio ya holo anga oi office minista ono o si pe ko fili pare mia fa puna le vai ki fare mahaki nusi o malolo ai pe ai ke te fok mai ke foi no fokon ai ko si ore me ani ko fonga in ke tau frale ka fonua mo tau amanaki ke haola meli ke kai fonua ke how fonua ko e ki ba mai kai ai no fo pe fakau e ko tai mai ka pate ke muy mai tai ngo na fai ko mai ai ho fili pare mi mandugo ko tato ki fo mai en tale ko tato ki fo mai en ha fili lahi o kau he fili pare mia e foi kamata o foi to fare area goia pero tango o fa no pe fa malala go na fai mai e se fa taimi o taimi na lave o kai ke faka fo ka vai ki motolo o kuongo ke mai age he fanong o me na urisia gai he kapan mana tu nei kai ko kulagi hua tu na fie mau ke faka fo ka vai au kau ki fare area Kapahe kai ke fo ka vai au kau tangu tu be fare area tap ke urea ai ko uhinga e ko rock for yo wa uia ke faka fo ka vai tangata fare area kai toki toko ko me mi pa fare area ko me no foi faka ka o tai ngone pe mai ko ke fo ka vai mato ka ko kupuni manoa e yo fare area pe o pau ke faka no fo he tui ai me mi pa fili me fare area ili no fo tu atu me fare area kai ke pe adoko kai ke pe mai fo tu at me to ta fitu ka kai pe to hiva ka no fere pe ko ka ili no fo tu at me ka fo ma fili ko fo ile ko ai ko hinga ko o fo tu e fare area o pau ko fare area o fai tutuni ka ko fare area e tai ngo ko se no fo ka vai eto ko leva ai ko sio ko winga fo ko hange ha u safeguard protection ke o o mai ai no ia e ko mandu na kulave ke ngai foi
e ngai foi elemente tolu elemenite tolu o fuakawa o aqui que te truli loyo que na fio ua que te tau e con istuto ne que manion tolu fuaki ho mo ui ai ko ya ko fuaka kau ya ko que fuakawa que lelei whakaluku fua e whonua. Aia ki au, ko hae wanga mau whiri ai pare mia, te gege mau hanga o mai ngai fui safe kati ko. He ka paure wak mau whiri e, ko hae rewa te mau ingai fui safe kati ko. So wai ke toki ui mau dore ui ka hau ke mau mai o fuakawa. Ke mau toki hoko ko me mi pa pare area. Ka ko kulawa ni he whakaukau ko kai ke ko atu me fugi ako mauloto mo mai po muy mauloto muy blindly he ko si o ko ki he foi whakaukau o wai me tu fe halak hange go ni na tau to hanga pe o kato ngai tau teo ni manoa ai mahu inga ko ni stutone nai foto he tavalu fitnima one puke mai melino he fonwane o mai ha for 150 years pe kui fe pena tau fou mai he pere pela fou mai he ano kanane puke tai merino au mai os to e riko miti pe i novema he tui o ahoni ai konua ki he otua ka komena no foi para o sol os yo no fai ka do e mea koini mama o ia como e lotu. Pea tau huma i tau tolu kai ke whakawhakawai. Pea kai e ngata kai ke whakawhakawai. Toi tala mai ia, mou huat ke whakapouri. O whiri maha tau pare mia me whakapouri. Ko wina e sikure paloti. O whiri mai mama. O whirewa ono riko mite whanua. Ke tau mai tala noai. Ai hala whanonga i whanua. He mama. Ke tau ngau e ke whakakau lere. Ke au na gongo i au pit. Ke na huinga i wanga reisi. Ke hoko koha. Hoko koha isiu. Ai lava ke tau. E malava pepe solo ke hanga o whakalere i ha mea ka pau ka i hano palpare. Ka pau ka ke te ilo ka hano palpare. E toki malava pe ha mea whakalere. He te ilo o e palpare. Pe ka pau, koe atunga ea, koe ose me wanoa o fulu au mai ke wanoa wani ma, o te ke nanga to whatonga, koe palopare ma. Ka kono moni fo koe au foki, ange ko ulau, na ke fuho haa kia i kakaila, koe ngahe ko akilisi nai koe me ta whaki koe ke liriwe ai founga. Pena i whalala be tui, whalala be kakai kia i. Malolo ka akilisi koe te mao e tahape he. Me mahu ingai ke te whakaukau, he e whonua. Pea mo e whare area ku pege ne awhio. Ha founga, te tau lava i o whiri ha tau pare mia. Koe osi koe whiri pare mia, nau ia mai purere hei. Depende kau tu oku mahu inga vita whakatala no ke whai pea ku. Mone angai whakaukau ke wahi. Pena e mahino pe ia. He ko taimina ke reisea e whakaukau ko ia. Pe te mo ulak fuakawa ke mahino ko whiri pare mia ai whare area. Pe te mo whiri pe mo tolu whakatatau ke ngahi kupu koena e kupu ngau e whare area. O mai koene kuna ulau mai o mai. E whiri pe mo tolu ia. Te kai ke mo fuakawa. Aine koni mo whiri ai pare mia koena e toki osi. Te mga pare mia koni ko tau whanonga me ai. Ka ku mahino fo ke whakaukau hono reisea. Ke toton pe ke whaha wakai kia ki mo tolu i whare area. Ke lava ia o whakahoko me tu a whare area ngā koe ko motori loto te mo lau whakahoko. Ange koe ke whakaukau e tahana e si o kia kakai e whanua. Ke lava o whakalere i mo tau koni stutone ke Filipe pare mia me toko tahafitu koe kakai he whiri e sea ia whare area me he toko hiva koe kau no pere. Koe ngā koe whakaukau. He ko tika pauna e ai se whare area o nā tukuange pe ke whiri me toko ua no. Ko tihe kai ke tupu hake whakaukau ka me kakai. Ka ku osi whai whoke fo i koni stutone a koe pia kuai lewa ai
whakau me kakai ke naku sai ke whiri ai toko ai pare mea ke whiri pe me toko tāwhitu o hange pe ko ia ko mo whiri ko ia se ai whare area. Ai ke whakau ko ia e la mai a whakahoko me loto me whare area. Ko konga fuki nia mahino pite ngai whakamatala ko ke whai ngai whakamatala na e whai he toko pare mea ai ko e me he taimi ko na hoko ai ke ne tari e whihu ko whawhihu I kakai ko ha uhinga na more ai pureanga ko o kakai me he kau whafofonga o me he pureanga ko ni na mautok whahoko pe ko tu ko whamatala ke whai me whamatala ko os whai e o tata une lava tari ai u whihu ko ia ko whakau ni o mai he taimi me he hoko atu ko ni he paremia ko ni o whanonga atu ai o ku ife rewa I ho wakai ai pure le na mana tu ipe fa malanga ai fa fanua I fare area I he aho ko na fa malanga ne pe he o tau tu I ko to ape ke pure le ka ku tana ke pure le mo fai toton ai na me ko ongo kanti pare mia ko nga fo ke na talo hu mo pure anga mo nofo ake whakau ko ia ke pure I le rei tuku hau e whonua. Pena ke malanga aki pe ai sake ke ai whakau ko ia he whiripare mia, ai pure le rei, pena mea hake mo whawhanua, o ne malanga aki pe tau pure tui katoa pe ke pure le rei. Ka koe ne hoko atu koe me heni o tau whanonga atu ai, o kuke tui ke ngau aki pe pure le rei. O kui ai whoke ai ngongo ko o mai tuange mai ka ni vai na ngongo na fa eke a sake eke pena be a sake eke ko na fai na whakataha mo pare mia pena ne me anga o talange ke ka takipe e ka ke fili hataha me toko fitu ko a sake eke e fili pe kapneti fe unga pe kapneti pe mo toko hongo fulu ko ni na po ange ki ai pe to tana ke pe ke to po to ape mo ia I whakau ko ia ku o whewhe ko ku eke tuweka koe I he hoko atu koe ni he tae whaka hoko mai e kei ngau e ki pepure le rei pe o ku diriu e whakau I he tuu koe ia. Oe sol, te toki whoki mai gai kau lawe atu ke mea koe nake. Ake o haki ko koe mea. Koe tui koe aku ki he whiri e pare mea. Ai whaka konis tu tone. E kune ongo ai tohi tu tūni. Koe whamalala koe me whamauanga. He kau aki pia mo ngahi tūtūni koe whai whare area. Koe whamalala koe whamauanga. O koange kupu ono wai ai koni sūtone ke whare area ke nau whau e nau tohi tūtūni. Ka, koe tohi tūtūni koe ia ko pau ke whakatau o lunga ia ki he ngahi safeguard o kuihe e koni sūtone. Koe whare fo e koni sūtone ko whare area tene whakotuu mai. A whakafofonga ke whakanofo e tui koe pare mea. Ka koe kulau ka akune, o te ke hoko mau whare area koe whare area. Kai ua rewa ko whakawa I mauto. Aia koe I whakotuu koe ni o whakotuu at ke hene awhio. Ke whakanofo whakanua. Moe tatau e bema ngai pare mea koe ki mua. Nai tai whakoni sūtone. Aia koe whoi I siuia o whai hatokange ka hange po ko whakatala noa ai pehe ko he kakai ke liu ai whunga ngā ue ke masi ko uhinga o kulu ia whakaukau ke whakarere e nau ilo I o whehala ka koe pehe na ia tāna ni whatonga na whehala taulen me wanoa hongo fulu e tau liri o tau lere mai koe wanoa wani mai he koe ka koe ngai whakarere hange koe mea koe na naga hake. Ke aia tohi he koni sūtone. Ka pau koe mea e unofo nau atamai. Ai ko angau whakau. Mau o mai ki whare area. Ke tau whai ura tūtoni koe a ke liliu e koni sūtone. Ta mutoko maa tau kawe. Ke Filipe me toko tawitu e pare mea. Mai no fua tau uhinga lelei. Koe anga ai ko hoi kusio. Mahino lewa tau pe Filipe sea whare area. Ka pau I kei tū mau e mea ko ia. E kau no pere. Pea hoko rewa mandoi ko mawhai I kure ia ko whare area.
O kui kai ko executive. Ko mafai pure ko fare area. Pa na ho kore na tol ko ai ko na ku lau ko faka tau lama ke pure i re fotoa. Pa ke na to mai pa pili ai pare mia me o ta fito e kakai. Ka fili me executive hanga rewa he timi ko o sive timi ko. Katau fenga katau whakapapau i o pure i re whonua. O ke whehui mai whoki, pe kui whea pure re. O pe heu primatiwa ke tahanga whamau e pare mia koe. Ko hange ko whamalanga koe a hao. O kai ke uhi ngai koe no pere koe pake pure koe. Pake whawanga koe pake pure re. Ta o si sio. Ta o si sio he palpare mahe tau. He kua ni solo. Kane ta inga pea o mai kau whawhonga ka kai o whai hona o whatongia. Kane whaka isa pea. Kane ki whaka ange pea o. Nai kai ke te aha whihia. Me hoko pe fwoi whakaukau e convention. Kai ke te whemau ke liwe lao. Kau mahino mai whoko tau whonga whiri. E kai te ke albekoto o tau tangutu peto i niwa taha fitu. O campaign pe niwa taha fitu pa ke hau koe ke pare mia koe whonua. Ko kuhinga ko he tau whiri whawahinga. Pa tau amanaki re vai o hau mua whakaukau ke whakaluku fua ke whonua. Ai ko kuhinga pe he. Ka atoa e umea koe nina e konga pe e ta. E kuhanga ko o hua i ngai mea koe. Kanga ke tau whakakaukau. Ka koutou o mo ui whakakaukau. Lahi whakaukau o mai gana e toku makatunga pea o no. O no, hua e ngā ui. Ka kia au, ka mu whanau mai e. Ka pau koe anga ina e whatala noa. Ke mohanga whakakaukau i. Ko pure anga. Ko wharea koe anga e whai. Ai pure o e whonuani. Koe pure anga whakatui whakoni sūtone. Pea ku wahe tolu, ai mawhai pure. Koe pure angani. Ai koe pure anga, koe kuhinga, kai ke ngata wharearea, kai ke ngata kabineti, koe oppositioni. Koe konga peia pure anga. O koe kai ke pe kono tai, o anga minister ke kau whafofonga ai kakai, ka nau hoko koe oppositioni ko hamea ku kovi. Koe fumea lelei ke tau, ke lelei opposition. Ka pate mousio ke maulere mai he kuhu mai he wafe watolu. Nai kau e pure anga o e aho. Iai moi pou e hou e ki. Kana mau toko si, kana mo ui e opposition ni. Ai ko pehe, whakafofa. E kono inga. E nau aruha ke katoa pe kau tama koe o opposition. Ko toko hongo fulu. Nai whiri he no pere koni. Ko toko lahi tahai ai kakai. Kako toko hongo fulu koe a e ufata tau ke ne wharea ko nau tolu pe o mai o kapdeiti. Ko toko hongo fulu pe me kakai. Aia ko kuhinga ne solo. O kui kai ke ne toko eia ai mahu inga ai kau whafofonga e toko toa taha fitu ai kakai. He te nau ke o mai pe ki wharearea e ko halao ke whakarerei pau ke tari i wharearea. I he loto ki ai toko taha fitu ai kakai. Wai ke uinga ke toko kabineti pepa nau toko tuu whakataha. Tuu whakataha he mea o ku lerei. Tuu whakataha he mea o ku tonu. Koe pure lerei ia. Hange nia wai nia. Ka ke whakaukau koe. O ku ke pehe, koe hae nau e kabineti. E whanau i mai. Kia whunga pure. Na e lalanga aki ai tau whehia. Tau whehia. Sio kita. Loto kovi. O ngai fua e ha. Ngai fua e ngata. Iau ko sia koe ke neongo pe koe no pere. Ko ai ko hange nia ki au hange hafu mea kovi. Ai pehe ko pare mia no pere.
ka pa te nau sio whalere hake koe futo hongo fulu ene ai kau whire kakai o kuna minista e malawa wewe ke hanga pe no pere ta hao riri o whakau kai to hongo fulu ke nau pure kovi solo ke ilo e pifuka ko are tika o ke pure kovi kai tuange ka ko pehe pe tuange ngai foi dynamic so ya e te tau lava peo kumi a fonua le e tau petakai e ko ke au e solo ko mantu na ospea tau ya o foi foto to ke mi o very evil e hai me te sai ange he evil ko te ave te ka ko winga e ko pe monu ia fonuan he mama ko ni sutone ko mai ala lo e to ka fanga tu ke na fio ya we ka we na ka pe ke ho ha au pe te minista na ka pe ke ho ha ke e kono moni na ma ingan kau ke pure le fonua ai ga pau ne o masi solo ko fu me go ni fu me imagino pa o ilo eta go to ilo to fare area ilo to gabinete I he kakai pe ko febe feito te minista ai imagino na mo minista apanga solo te ke la kanga ko minista apanga go na fu kai lo minista apanga ai ai foki que kone tu foki e piven que imagino ia ta indimi o ku me que hala fono ngai ta fono nga tu ai que konga pena to kanga ke kai ka ku sanga go o mai he konga ulaki ko e ta fatala nona ke o mai foki pe he que ngai tu ko ki go na ke fai ke purianga ko sa valeni ange ko tulutai o ka ke ha me e liwai e que konga ia ku fehu he ni I social media ko tunga ko ni ka pau te mohua ko hongo full ko ni mohua ko ia o na mo support ko a fanua o ko foi hongo full ke ne o mo ke ko to be we to tol ma to fa na I preanga soberani ko ai to ko a mo ai na mo I preanga ko ni o e ke pe ai be mani I fo o ia na to ku mai ku na ka support ko ia ka ko te hu info ia pe te mo lava fenga e aki ko nga ka ngai tuku aki ko na fai ka te na to ki mo I nga na fai ka ko ngai ka te ma to ko aspe ngai atana boss ya ke ka he ka kai he social media ngai ata mo lulu mo ma talano mo fie ko mo filo fie te ko ya pa lo ka ma ne o ko Oia. Kau hanga o ai te lewa e. Oe, kona moni I he ku whakaukau. Nai whai he kau tamako ne whihalaki. Ko kulaki whetaulaki ko pe mo o sa sovareni. He ki kokteila ko ni koe whakamawai. Pe au o time foko e o sanga o si I mahino ko ai me na fai pare mea ka e ne tu ke ka o tinia ke na hanga o tu tamate ia o anga e fatone ko waki ma wa feta ora pe mo sa si ne fakata me ko ta o te ke whakatata mai mea koe ni he koe palpare mo koe ni ukamata pia mea koe. Pia kalange mea koe ni, mea to ton pena o talange. Mou raki alo hiki ha tau mafa. Korea whakamore ne a fio, a mouto ko mai he tau ngau. He koe fumea koe mahino ka tiau, pau talange ki ai. O ke iloi, ka pau na ke, pau whakahua pia, pau na ke rakto ka iau. O tui, na ke he hala whanonga. He kono hinga he, ko siau si ia, na mau mei kamata ngau whakaiti katoa pe mei tongan. Ki tamo sare saka ola. Siko halua hikure. Mau waki kamata ma statu yon.
alo hiki o ki fisi hiki nga sia mau va o fi o pito o fata mai ki mai ni mo fi au ngaki pe ko ne kabineti he time na hu mai ai kabineti ka to ne kabineti mai ni le pe na ia mo ka o kite pe ko tangi saka ka ke sio ko ho kui ho koloto ke hanga fa fe iau ke tatangutu i ho ofisi mo ka o kete he nai i ho kabineti pe kai ke mau inga ia pe te kau mo kabineti kai ke ia pe hauki sa ke toki tau fa pe o ui mai ke tokoni kai mina fusi ia i hosea o ave ke aike pe ko ni to hanga pe ke fai foi meta tau kon go fusi on se o ave ga fa fanua ko amanaki ke fai fa fanua ai foi fe hala ta tau ka ko wanga ko fa ta noa na pe mo alo hiki ata mafa ge na fio ki au even ka pau hanga he na fio tali ko le foto ai me e ke puputu pe mo ai ka kai he ko se hui le van ka pau o va nge pe ko nau asi mai mo lisi o si lai ne apo to ai da soare ni de kabineti ko se hui le va ka kai ko hare va winga na mo lili wa pure anga ki mo pe mahina pe on fu ki mo pa fai fi lai kana wo slea ko ke me go ni sol na ke mau ma to ko lai kana mau ai po en de afio ko me go na winga ai lolongo go ka we chinia he kwanga ta puni na tolu had it not for His Majesty interventions he ka ya pito ke mau tangu te sia goni ko ai o claim ownership ata entitlement ko at pe fa ka na pelu sio to ai pe o se fili claim ownership claim entitlement na tolu pe ai dia hange dia go na ilo na o si ela ta o pe turi le vai ai preka o ia mo te si ai we ai que solo o imagino que te puputu e kakai la to mai e ke me aga go pe by Monday o ku tuange mai ta ko ha pe de foto tu e ki au anga kau o ku kai go lau mali ke tau o mai o tau te finga ke mafai pe ko ki au ya ke pure ile fonwa pe te ui cabinet ke pure ile pe fonwa ke tau ka pe ke pure ile fonwa i cabinet pe tu ai cabinet pe i fare ale ka ko me pena o gore ke pare me kai ki to fi tangu fa ta mai Tama kau en sini agon ke sing the same song. Kau en sini agon na tau mo ape ke tamte ya. Kai ki to fi tangu dai te pire ko. Viven ko te mau. Kau tu e healthy au pito. Fare area he ko kau en sini a fo na no fo me opposition. Pe i ko e ta. Ki au hange ko bulau ko gon ke kau tama ko di e pureanga ko ko na wa bena to clarify mai na ngai mi mata vai ko tu aki e au ko ne ko se to lo pe me go ya o hange fai nga mari ya hange ko lau ke to fitu tu to val ya fai nga mari ta ko to pe ke to ta pe fai nga mari Kake, oku nga ko ta taimi e piven, au wa me ke loto ke fama opo ke ka toki sio pe wi ka au ko nga ko na e wi ta ko kapne de wi ka au toki a fai ma ri te toki hoko. Oe sol ko ate pe e bo pa tala monu ate pe ke ka u pano mo ka muy ta por galama. Kono mo dio Wa wo si whakakau pe au ia ko ne mahino pe pure anga ko poakia. Ko poakia ke pare bia o fe mau ia ha foi.
mahina kakate take uri kawa. E ko neongo pe o ko apia strong hange ko ke hanga he umea ko no au. Ka o ko ngo ya pito wait o expectation e kai expectation e afio. E hanga ko ni mo ko ngo I ko ni ai palparema. Faka sistemi ain pe ko na highlight ko ni be. Kia ko ne mahino pe mau foto tu o foka vai mai tu fale alea. Eu pe ma o ha ki foi sapaticolo que ki malolo o recuperate fa o o ba mana ke foi tau e fa e ko ta ha que palpare ma ko komiti pe ai mi mo que ngā we hange ko ke te I lau te aha a mea mo I tu e ta whaki au malo nei toko ni au pite foi mai na mo fulu ni ki wanga mai no I lere e anga whaunga whakalere me he kabineti ai whonua aku nei hange pe ko lau solo na uno o tos in between pe te uniform rewa pe te upepisi ka ko ui nei na ku whato ngai o mea ko pe mau ke uniform mo e kai ke te ala takari ko me ko na fai nga we neongo na ku conscious ki he vabe a fili na kai ke tokanga pe ki hoko atu he ko ngai na whakakau pe hange ko kulau whakakau pe au ia e lava pe he pureanga o mautolu o keuri ke foi pureanga ko ni kai ke he foge a hon pe ke he pe mono ngai me nga we ko ko fa da no solo o ka ke ta engineer o tal be ta ki casa o ka engineer ho ta ki casa ke ta hulu lo be fa pori he ta I lo be me go to ton ke fai e ko wate po pa kala monu ke kau panongo pe kau popo e ke how e fon ope mo ho e ki o amanaki neongo e fai ngata pela henga we ka o amanaki I ku meri ke fonwa kolfo pamalo atu event pamalo atu I he whenga mari e koni ku mau lava ke whahoko e ta polokalama ta toki hoko atu pe I he wika hau ka pau o se hano wiko e tau mea ko kunga whuka kulere e whare are ai e wika hau ta toki whenga mari e pe te ta toki hoko atu ai ka whamalo atu he lava ke mau whenga mari ani o whatu pepe ta toki sio he whenga mari e ka hau Ika toki lere whare are a ta nima gai pe mai lau e te tolo I ka hau oua pe pure anga pe o kamata he wika hau kamata okay ai mau be ki taimi a o te no tuange Oi, na mau pe whainga mari hono ui mai, ka ta toksio pe he wike ka hau. Malo pe topi me. Malo so, ovat. Ovat. Pa malo te kainga I he lava koe ke mo kau mai, I he whatala noa koe whahe ahoni pia mo ki minister polisi ka mai ngā business ko e pureanga. Ka tak pe ki whihalaki koe anu whahoko atu he kamata anga. Whakau kau whiawia koe osi koe ai osi whai koe whiri ko lava whai whitongi. Kako tok mantu e mo oni e tok fai pefe tongi he tai ngo e ui ai kau minister ko ia ai pureanga ko ni o whawhanua. Tai he loro tongan o ku ke hoko atu pe kau minister no ngai whatongi e wha minister ka ore ba ke fai ai whetongi. Whamalo atu pe I lava ke mo kau mai proklama o tui pe nai lape o ongorere ia te proklama pe me tongan hange koe nā ku whamatala he kamata anga ku hola mai ki heni koe ngā ke lava o whakakato atu e proklama me heni koe ngā koe Starling ko ngā ore aki I he whare kosipia mai whare wala. Ka ku watu pe whamalo ka te kimoto, whamalo atu ke tau kau sponsor, malo abito ai tokoni ko toa pe kulawa ke mo whai he wafe wanima. Koe kamata angai ne wafe wano, te ke whoki mai ngahi polokalama, o dui mahalo koe ngahi polokalama ko toa pe nai whahoko atu, e toki lawa whoki mai he osiko ia ai ngahi aholotu. Koe polokalama koni kuma whahoko atu pe amo e whatwhanua,
whatwhanua fo o ko tui ko ni heni pe ke whamala ala tu pe ma pe ki motoro mo kore mai ke whahoko. Ke whamala ala tu pe whanki isiu ko tau ki whanonga mai ai. Ka koe tai nimi o kulotonga i he hange ko lau e mea sleeping mode, holiday mode e tau ngai polokalama. Toki whoki ko toa mai ia i he osiko ia ai tau fo o ko oswene tau fo o se ngai aholotu. Ko tui mahalo he wike ulaki ko February e toki whoki ko toa mai ngai polokalama ko ia whahoko atu. Ko e whatwhanua fo o pe te tau update te ma te whoki mai he wike ka hau ke whahoko atu e tau polokalama ko ia. Hiriang hano ui ko ia e ngahi lakanga minista te mawhoki mai ai. Whamalo lahi atu ke te motor ko toa pe o mo whaprokalama heni hange ko e prokalama ko ia ai whawhango saione ko e prokalama ko e tofunga whanua lo au prokalama ko ia ai conservative common sense ko e bulldozer ko e holoifi ko e hafua ngahi prokalama ko ia talanoa ako mo politikare o whamalo lahi atu ke te motor ko toa pe mohani i na ke lava mai o whahoko ho prokalama i Vipon Media he ta uafe o nima au whamalo la he te kumoto. Whamalo fo ke tau kau sponsor nau lava ko ia o toko ni mai he ngahi whapaanga. Ta tau te whito ki he kautaha ko ia Starik Tupo pia mo e South Pacific Loans whamalo la he te kumoto lava ko ia ke mo kau mai. Toko ni e tau ngahi prokalama ko toa peku lava ki o atu mi hen. Pia lava ke ne whahoko atu e ngai prokalama ko ia o kutau whahoko atu. Aki mo tolu mo fia mao ko iha mo no i Nusila, te ke lawa whetu taki ki South Pacific Loans, no valungi au valu, hiva valu, valu. Mo whatonga engua ki i ongongo mahu inga hen ko loto pe ke wanga o hulu iat. Koe ki i ongongo ko lama ke hulu iat. Tu hange koe na ku atu ane nai. O ku i whare ko sini, Francis Tickets ko i tonga o ku ahamalolo he ahoni. Tēnā tok whoki maa pongpongi o ngā ue i he taimi valo pongpongi ki he taimi valo pōri. Ko ngahi tū koe ai Francis Tickets, konga koe ki mua ki whaanga maheni ai. O ku osi māu pe, pa ko teu ai ngahi mea kotoa pe whiunga, pia moho lava mai ke ai, ko lot peke ki hanga lo i atu. Ko ngā ka whanga toko ati ki whaitu waki koe ni ke lava ke mō mamata mai ki ai. I he tuu ko ia a loto. Ka hulu e tai konga koe ni ko loto ke utala noa tu ai. Koe loki koe ni ko iai, o ku mau ia koe mau VIP room. Aia koe loki koe ni ko si whakanau ia ke lava o whakahoko ai kosi koe ni VIP. Ko tu mo sianga maheti pehe VIP room. Koe ke te hoha hola kakai ai, ko koe pe ku ke lava mai o kosi ai, koe whainga service ko mau lava whahoko heni, lava whahoko whainga kosi pe, lava pe ke whahoko ai, pia mo e uku ho ulu, ko si ai sink, ko tina asiat he ku proklama ni nai, tu me whahai koe, o ku iai pe pia mo e ngahi service, te mau lava whai, angi koe tele ko ia ho kawa, ka pau ki kawa loloa, o si ai ngahi mea ngā ue wha profesionale tene lava o tokoni, ke ne whakamolu ai kawa, te lava ke whahoko ai tere koe. Ko kosko ni kui pe koe VIP i he maupolokam. Ka kono mea peheni. Ko pau ke hu ke Facebooka koe ai Francis Tickets i tongani. Hu ke nau Facebooka o ku iai ai link ai ke whai mea pōkingi. Ko tui ko hope ke Facebook ko e Francis Tickets tonga, o ku iai ai link ai, te ke lava rewa whai pōkingi. Ko lomi i peko pōkingi, te ke lava rewa o alohanga tonu rewa ke pōkingi, ke tas ke hea kosi. O guai fo i pōkingi e uai, o ku mawahe o tohi pe ai ko VIP. Kamata ake VIP, haircut, service, pa mo VIP, facial, beard, shaving. Ai a goengo fo i service ia e ua ku lava whai i he loki koe ni. Ai a ko hohope ke he pōkingi, ke lomi i lewa, pa ke pōkingi lewa mea. Lahi a pita ngahi service koe mau lawa whahoko he ni, mau steu e loki koe ni, ma wahe ke fo i loki pe ia taha,
Ka ke te hata ai ko ko pe to ta ha ko te fire service ko ya ma au ka ka tu wen alo ki wo si mau ka to ai ngahi me nga we ko he loki ko ni lava ke whakahoko lava pe whainga mea pe heni kosi ulu whainga kosi pe lava katoa pe whakahoko heni ka wari ho ulu whatuhi ho ulu lava katoa pe me heni au ngai ai sea ko ni ko ho ulu hape whainga service ma wahe lava heni te mau lava whakahoko atuia pe me he loki ko ni hui pe ka VIP room I heni ke he pe sea ia tolu koe o kumuanga maheni mi ai te ke lava pe puking ki ai I he nau tunga ko nau tolu ka loki ko ni ko tu wakia te te moto ka pa ke itongani ke loto ke fai service ma mai ko ni ma au pe ke lava mai o pa ke fai puking ko ni ka lava fa hoko service ko pa pa ko te ke lava ngau e ke puking ka ko ke lava o ho fai ai puking ko ni online te ke lava pe o telefoni mai I valu fitu noa valu ni matolu ke whahoko mai ke whia mau ke puki ko ke VIP room pe lava leva ke whahoko leva. Ka ko saita hake ke hu ki he mau system ko pukingi o ko aslere ve whaingo fu au pita. Ko ulak taimi ve mahal te ke ki whangandai hano ai ka ko taimi ko te ke hu ai ki ai te ke lava lere pe. Ka ki unu ki he ka honga hulu e te konga koe ke mamata ki ai. Ko unau ko ni mau katoa heni. Ko PopWorks ko ni olunga ko Blueworks ko ni olunga o ku normally o mo frata tola tahanima ai Works ko ni ko fenga Works ko ni o ku ngau aki o ke mafuna to ulu fa unga pe mo frata o te pangatonga tahanima na maulele ma special o mai panga hongo fulu ai to osi special ko yaki he wiki ka hau ko dukia but foki le no price ka pau ke fi fratau ai Works ko ni Blueworks te ke lava fratau atuia I he paanga e hongo full hetai nimi ko classic PopWorks o pase tu ko te ke lava o fratau classic namule apito ko sa ia he mimi sa ia ka do be he un classic ni ai ku ke ngata ne namule ku ne hanga o ko ke mafuna ho ulu ya ku time ko ke pani ai o ku hange ko asimena ki to os kau ma alere ho ulu mo fa fo ko klasiko ai ko o alat ki ai ko uia ko aftershave ai ko o ngau aki klaske ke he pe ko pe mono fahinga hange pe kaloni ko me agui ko Nestle ko me agui ko Cold One ko hingo ke he pe ko hinga he ko no nanamu namlele ke he pe ai ko klasia ko ia te ke lava o mau atu ia mi heni ko te me I motolo ka kai tangata ka ke fe mau ke bari ho ulu bari ke tu mau he hango bari ulu lava ka to fa hoko mi heni dai ni ko nga he guai ai mau person I he mau sea I he lokin o si te go asiko ke ne fai ai bari ko ia o ke fe mau ke kos ulu pe au ko ulu pe alo pe ke nga we hanga don mai pe go puka I mai ke tau VIP ko nga kai fa hoko ko si me ai ya os be au ko he ho ulu o ke o te fulu ulu pa ke hanga don mai pe ke nga we ko funky product ko o ku funky product ko pauta aga pauta une fra style ho ulu ta te fido na dol ko ulu hipi fa ai ko ulu o kosi fa ka ha ko fa nga style ko ya ka ulu hipi o lunga ka kosma a peta fa ki o la nga we aki funky pauta ko ke fa ko fa style ta te fido to tupu o ku lava ke nga we aki funky me nga o to ya ko ne tu uia e tau VIP room ko loto pe ke hulu ia ko nga ke mo lava mamata mai kia o si mau VIP nga hi entertainment ia te ke lava nga o ka ki hu ke he ko nga ko I loto ko nga ke lava o hulu ia ai tu nga ko nga ni mua ai ko e fare kosi ai ko nga maheni ko kia tau ka nga te ke lava o lava mai kia ka pau te ke I lo e fare kosi ka ku ke folau mai me muri ko Francis Tickets ko ni tongani o sfana na pe ke hange pe ia ko si ulu muri hange te ku ke lava tu ke mall ko e a moko o kito air condition heni
pe ke nga tai ko nau ko fare kosi o ku o sfai no poni pe nga mi ko to pe lava ke ma fana kilipa ko nga ke o na ma de siemu alum he uluko ke uluko o ku tokanga pito fare kosi hen ke nga hi mi ko ya ke lava o oua ke ma hono nga aki mo haisini ai ko ne tu ka doya lotoni i he se ko ni ko e se tol wai ke lava o mamata mai kia i he tuunga ko ia ka pau ku ke filtari ku ke fe inua o ku heni pe mo tau ai sinu lava ke ma uia ke product ko ni mo klipa mo hafua o ku ma o ka to pe ya fainga me ape o ke here kosi mo hafua here ta mo here pelu mo ma o ka to pe mi hen me ta fare kosi ko tu ia ai o viaje a honi fa malo ko ting motol ko mo ka mai ko hulu atu pe ko nga ko polo kalama ni na polo kalama he last time te mo to kon pare nia mo e ta Daniela na ma polo kalama ma i he page facing na os hulu atu ai i fare ko avala ai ni tu ka ko polo kalama ko ne a honi ko fa hoko atu ia pe me Francis Ticats hanga ke tau mo pe au ka pau te ke iloi ko ho hau pe ki loto kolo mga wha koe marketi hanga ki he tau mo pe au o ku iai ai Francis Ticats ai pe mo page facing store fa malo lahi atu pe ka te mo tol ko to pe ko mo ngau e ke nga e service e ua ko ni me tongan ai tau ongo fare ko ni na tokon ko ye tau sponsor tau proklama fa malo lahi atu ke te mo tol ko to pe mo follow tatau pe pesiko ia page facing NZ pia mo e pesiko ia ai Francis Ticats tonga Facebook o vai foi mo pesi he Instagram e he Francis Ticats tonga pe pia mo e tatau pe mo page facing store o vai pe mo e pes he TikTok te la pe o kumi holo u pesiko ia aset pe ta u fanongongo ka kone tu uia e ta fare kosi pia moi e tau whare bala. Ko tui mahalo ko ne lava ia, a ngā mea ko mana tu, ke uhanga i pio tu wake te kuitonga ni, ko tui mahalo e to whaha wakai te whaha whoki no sila, pa mai whamiri, i he mahalo pe ko kakai pe ko wika hauga wiki hoko mai, ke toki whaha hoka toi, e tau proklama pe me no sila. O whatu ka tingi motol, Happy New Year atu ka tingi motol, o whatu, tau toksio, i he taimi ka hoko mai. Mantu e tau VIP room, ke ki ahi i mai, ke ki tesi i mai tau VIP room, ke tau siang e pek whewhe lo tonga ko ye ku tonga. Sai tahaka pat ke puka i mai ke ki kosi e reho ulu pau toki albu no sila. O whatu,